Igitondo cyiza kuri mwe mukurikiye Intebe TV, igitondo cyiza kuri mwe mwicaye ku Ntebe TV, igitondo cyiza haba abari mu Rwanda, igitondo cyiza abari hanze yarwo, abari ku mugabane w'i Burayi ndetse n'abari mu ntara y'Iburasirazuba, Rusumo, Bora, Kayonza, Rwamagana, abo bose ndabashuje ndetse mbifurije n'igitondo cyiza. Reka turebere hamwe amakuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo, reka turebere hamwe ibyaranze inama y'abaminisitiri, reka turebere hamwe ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri East Africa kabisa. Ndaza kukubwira ko mu Rwanda hagiye kujyaho gahunda yo kuba urubyiruko rwakwiteza imbere. Ndaza kukubwira ko mu Rwanda hari gahunda yo kuba bakongera ibiciro by'amafaranga y'ingendo cyangwa se sirikirasiyo zose zaberaga hano mu gihugu mu bijyanye n'ibinyabiziga bakundaga gutega imodoka. Ndaza kukubwira ko ayo mafaranga nayo yamaze kuba yakongererwa. Ndaza kukubwira ko ikindi kigiye kuba cyakiyongera ku ishuri, amafaranga y'ishuri agiye kuba nayo yazamuka. Ndaza kukubwira ko abatega amabisi yagendaga atwara abantu ahantu hamwe na hamwe hagiye horoheje, ndetse n'izindi kampani zitwara abagenzi ziva mu ntara zerekeza mu zindi ntara, ziva mu ntara zerekeza mu ntara y'umujyi wa Kigali, ndetse uko kominikasiyo zayo uko zakoraga zose, ibyo byose byaje kwiyongera. Ndaza kukubwira ko ikindi kuri mituweli nk'uko byamaze iminsi bivugwa ndetse bikagenda bimenyekanishwa muri buri midugudu, ndetse n'inama ikagenda iba mu turere tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, mu mirenge ndetse n'utugari dutandukanye tw'igihugu cyose. Biri kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda rero cyaba cyanze agasuzuguro k'ibihugu bigenda bivuga yuko ngo bifatiye imyanzuro ikino gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikanavuga yuko rero hari ibyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abandi bayobozi bafatanyije kuba bayobora kino gihugu cy'u Rwanda bagiye kuba basesa ndetse bagatangira ubuzima bwabo bwite, apana gutangira ubuzima bafite nk'aho bahengamiye ku ruhande rumwe na rumwe. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabayemo intambara ikomeye cyane, ndetse na n'isaha n'intambara ikiri kuberamo. N'igihe kimwe cyaje kugera ibihugu byose bitangira kuvuga yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba, ndetse ko ari umutwe ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko batahwemye gushinja igisirikare cy'u Rwanda RDF kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakajya gufasha cyangwa se kurwana ku ruhande rwa M23, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigaragaje yivuye inyuma, ndetse igakomeza ishinja igihugu cy'u Rwanda kugenda gifasha uyu mutwe wa M23 cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba wasesekaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ugakomeza wangiza ibikorwa remezo, ndetse bakawushinja ko ugenda unasahura ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro, peteroli, by'umwihariko ubutunzi bukungahaye munsi y'ubutaka. Ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite ubutunzi buhambaye cyane, ndetse n'igihugu navuga ko ari nka Eden yo muri Afurika, kuko cyahawe n'Imana buri kimwe, ndetse n'igihugu kinini cyane, ndetse kiranera bikomeye cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. Usibye ko ari igihugu kidapfa kubona ibintu bijyanye n'umutekano, bivugwa yuko iki gihugu cyaba ari icya mbere muri Afurika, cyaba gifite ubukungu mu bijyanye no munsi y'ubutaka, ndetse n'ubutaka bwaba ari bwiza cyane, ndetse dore ko n'ikirere cyaho buri wese ugiyeyo aba yirahira kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'iminsi mikeya itashize, cyangwa se n'iminsi itari mikeya, igihugu cy'u Rwanda kigiye gifatirwa ibihano bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, gahunda y'imikoranire n'ibihugu bigiye bitandukanye, Ababiligi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo muri Afurika nka South Africa, Tanzania, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse n'Abarundi bo badahwema kuvuga yuko nabo bazafatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwinjira i Kigali barasa, ndetse rwose ngo bakabona umujyi wa Kigali wose urimo urimbuka. Gusa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga yuko ibyo ngibyo uba wibeshye cyane, ndetse udashobora kuza guhangayikisha igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gito, ndetse kidashobora kwikorera ibibazo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kibishobore, ndetse akomeza ashimangira yuko, ndetse akanasaba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko yakwicarana n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bareba ikibazo kiri hagati yabo bo ubwabo, apana kujya kurebera ikibazo aho kitari.
kakubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze ku Ntebe TV ndakwiza ukanda subscribe ugafungura inzogera ukanda like ugakora icyo bita share, iyi video ikagenda ikagera ku bantu benshi bagiye batandukanye igasakara amakuru akabageraho ndetse nawe wamaze kubikora uri w'agaciro ndetse uri amahirwe ndagushimira ndetse nkwaye ikaze tega amatwi yumvire biri kuvugirwa hano kuri uyu muyoboro ndetse no mu mahanga ndetse biri kuvuga yuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko ari kugenda yirukana izi nyeshyamba z'ama23 ndetse abayobozi bagiye baciriritse bo muri M23 bamwe na bamwe bamaze kugenda bafatwa na leta y'Kinshasa cyangwa se n'abarwana ku ruhande rwa leta ya FARDC ndetse bikanavuga yuko bano barundi biteguye cyane nabo ngo kuzahita bazana na leta y'Kinshasa kwinjira mu Rwanda barasa ubwa mbere. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuze ibyo bintu ndetse agakomeza anavuga yuko ndetse akanizeza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko azinjira i Kigali arasa. Bamwe mu basirikari bameze nk'ibyihebe cyangwa se bakutse bagaragaye bavuga yuko bagaragaye binjira mu gihugu cy'u Rwanda barasa ariko badaciye kabiri n'ubundi bikaza kurangira bahoshejwe, dore ko igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano cyo cyamaze gusa nkaho cyabikemura. Ndetse banavuga yuko igihugu cy'u Burundi biri kuvuga yuko ngo nacyo cyaba kigiye gukora igisirikari karite nyuma yuko nacyo ngo cyaba kiri kwegera leta zunze ubumwe za Amerika kikazisaba intwaro zigiye zihambaye ndetse zo gukoresha muri Repubulika ya Demokarasi ndetse n'abakomando batojwe bikomeye cyane ngo baze babe batoza iki gihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kugira ngo umutekano ubusesuye n'umutwe wa Leta Itabara nawe wakomeje kugenda uzengereza cyane igihugu cy'u Burundi cyangwa se kwa Evariste Ndayishimiye uvuga yuko uyu mutwe wamaze kwihuza n'inyeshyamba z'ama23 ndetse hari n'abandi bayobozi bagiye bava muri leta y'Kinshasa bakaza kwihuza n'uyu mutwe wa M23 nabo babonaga ngo leta y'Kinshasa idashoboye cyangwa se nayo idashobotse. Kakubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri muyoboro ndakuza ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bagera 5 kuri 5, ariko wakoze kubana natwe dusubire mu isaha ikurikiye n'andi makuru agiye atandukanye.